Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kalampung Ïakhaid jong ke Shillong Premier League, ke bala penayat dan ke Shillong Sports Association. Kelasaki ke jing kon ke basukot no Haka sah pedeng ke jing kon ke bala long pedeng ke Rangdajied Football Club bat ke Sawmer Sports Club. Haka ni ke jing kon ke bala long hinen kasni ke khatwai tereng menta unai lor arhaja kalpra hamadan first ground polo kini ki art lagi kenhon kilapan i ya ke jing biang bor klam dan manu-manuru bala berperki ya kejar tat adu bala kot no ke jing kon. Haka Lampung Ïakhaid jong ke third division pan teladan hadu lightly ke jing Ïakhaid. Kawai ke jing kon ke bala long hapadeng ke mau kriak west ke bala peliem no ya ke kuala peti na shigo lanot ya ke bala thap da ujen nong bri haka minit ke balai pusan jong ke kalaster kat ba haka wai pat ke jing kon ke son kala peliem no ya ke madar ting da argo lanot leng ba ki gol ke bala yo thap da gladness sweat haka minit ke basau punyo bat ke minit ke basan pun reo haka jing kon ke balai pat haka third division ke kenhon Ïakhaid na umpling kala peliem no ya kakan hon gorkha da argo lanot leng ba urang Ïakhaid jongka u Jeremy jerwa u balayo bantha baro art diki gol haka minit ke balai punyo jongka kalas tab bat kawai pat haka minit ke ban reu pesan jongka kalamit.